Ukhethe unyazo wezulu. Baba uMshumayeli siyabonga ithuba lo mntwana ogoqe lapho kwamthetho mayibonke usemanazini. Amen. Manazaretha uma sikule ndawo esikuyo sisendaweni ebucayi kakhulu. Sisendaweni yomusa. La khona abantu izolo bebengalithola ithuba lokuma kanje phambi kaShem. Kube yibona ababamba imbhobho bashumayele. Inkosi yamaNazaretha bathi yayivama ukuthi yayithi mayiphakathi lenkonzo ishumayela ebisibiza ithi wena mfana wozalatshela abantu ukuthi ubona lephi nami. Bese bewuthola abantu lomusa bese bewusebenzisa besho ukuthi hayi sabonana lapha noShembe. Yayisithi inkosi yamaNazaretha mabesha abadala bakithi ezweni lakithi yathi uMnazaretha sekwande kakhulu sekugcwele umhlaba wonke. Yathi ngeke sekwazi ukuvimba. Yayisithi mina Shembe kuyothi umuntu uma iguqa ethempelini ePhekhethi inkosi esephameni wathi ngiyothumela umnikazi wenkonzo afika amqasha konke kobusho yimi. Amen. Usuku nebhadi ke bawumuntu ovama ukusola izinto. Ubokwazi ukuthi mawusola umuntu oshumayelayo noma olulekayo ubokwazi usola uShembe. Seyikhulumile insizwa zikhuluma ngendlela ezulwini. Bakhona abantu lana abayizikorokoro. Yasazi isikorokoro. Lemoto abayidlula umsinde engawubanga oyisimangaliso. Wakhona uthi duma kanzima. Akhona amaNazaretha njalo zikorokoro. Adinga yona le service entsizwa athi khuluma ngayo. Lama zazokukhumbuza ukuthi noma uMnazaretha wena usebenzela ukuyezulwini awusebenzeli ukuyesogwini. Kodwa inkosi yamaNazaretha ithi bakhona abalapha lendlu mayingasiwe abazi ukuthi bona bayezulwini. Laba bantu abadala bayavama ukuphazamisa abantu abendleleni yezulwini. Bayavama ukubaseduze kwabo baqhamuke nezinto ezithile ethi umuntu inkonzo izwe kahle ethempelini ethi hayi masephuye ngaphandle ethi lo muntu eyinkonzo yazi yangithinta ethi hayi babhetha labafana abancane. Yamisho lensizwa yakwaSimelane khona ngisho insizwa impela eyinjalo namhlanje ngisho amadoda amadala wakhiwa imizi ululeka abantu namhlanje sesikhathini esibi liyasho iBhayibheli lithi khona isikhathi esisayo okuyothiwa khona okuhle kubi. Namhlanje bawululeka ukhuzwa wena namhlanje bawuthi uvusa imizi yabantu ngoba abantu abayijahile bajaha umnandi bacabanga ukuthi kuzodlala lapha esontweni. Ukuba sazela ubumnandi ngabe uShembe uyayivala inkonzo ethi akube mnandi namhlanje isabatha. Amangaka amasabatha afawu namhlanje eqedwa abantu bejabule kumnandi kuthiwa ayizofunda umthandazo noma uzovula ihlabelo kuphela ebese seliphelile isabatha lisekho. Mangaka amasabatha afile uma efake lamasabatha efela phambi kwethu thina amaNazaretha siyofika sithini kuShembe. Ngoba bathi isabatha iwona mkhosi wentethelelo kithi ezonweni zethu nabahleli lapha uNkulunkulu uyasibona njengoba sithandaza sithi Shembe Nkosi yamakhosi uzusikhumbule. Amen. Uma ngathi bulala isabatha uyolivusa ngani isho njalo incwadi yomthandazo. Uyolivusa ngani lelisabatha olibulalayo. Mangaka amasabatha ayafayo namhlanje usala ngisho amalahla emathempelini engenamuntu abantu bahambe bonke ethempelini. Kodwa uShembe wakhipha igama wathi maNazaretha ilahla ethempelini ngasali lodwa alisali lodwa ngisho kulala nathi nakuvuka nathi. Kodwa namhlanje liyaphutha lize liphutha ngisho umthandazo wesabatha eludlayo. Kulungile thina njengoba siyojabula sithi amen kuhle kumnandi. Kodwa lona lapha ethempelini lifunani lezindaba futhi lifuna yini lifuna lamazande efunda namhlanje ekseni. Kodwa yafaka amasabatha yaphela namhlanje mawukhuzwa wena thathula. Nikhona amaNazaretha. Ukufaka okukhona
nade zisho insizwa zithi leli banda washiya kwathiwa liyofa kodwa akaze lisho ukuthi liyophela isethemba sehleli naso wathi uShembe leli banda lamaNazaretha liyodlula izulu lomhlaba lokhu labakhona. Wathi kodwa leli banda liyofika isikhathi leli banda life liyobulawa abantu abakhona. Ithi indoda endala ngithi umfundisi uMandlala owayishumayela le ndaba ngizoyikhanje phezulu angizuyithinta yonke. Uthi leli ilanga ngiphakameni yake inkonzo yayiphatha inkosi langa yayiphatha inkonzo yayiphatha kwathi mase kufika egcina uthi wayesemfundisa leso sikhathi. Uthi wathi mase kufika ngasekupheleni konke abantwana benkosi kwenkonzo yayisivala inkonzo uthi inkosi kodwa yayimuncu kakhulu yayingejabule kulo nkonzo. Uthi yayisivala inkonzo uthi wasethandazwa uthi umfundisi uMandlala sathandaza isikhathi eside sathandaza uthi wawuza umunyu. Uthi wathandaza isikhathi eside uthi sasithi mumu sesiyathula thina uthi kwathi xwaka ethempelini uthi wazwa phela isikhathi ngithi singange hour mangaphosisi bethula abantu engekho ozothi amen. Uthi waze washo umfundisi uKhumalo omdala lisonto wathi amen badovula amehlo inkosi ayisekho phakathi kwabo. Uthi baphuma ethempelini basebeyilandela inkosi yamaNazaretha bayifuna ukuthi shabu shonepho ushiye ethempelini inkosi yamakhosi. Uthi umfundisi mayixoxa uthi bayifika inkosi ilanga lamalanga ihlele endlini emhlophe uthi yayikhala. Uthi yayiziba nesinokozane ibheke phansi ikhala uthi salo ngisibuzile inkosi yamakhosi sone ngani ushiya inkosi eparadise. Uthi ayizange iphendule uthi kodwa yaqhubeka sayifika ikwenza. Unazela phela isikhathi esingangehora siyilindile inkosi yayisiphendula yathi bantu abami ngikhala nje ngiyadabuka ngibuka ukuthi emva kwami kuleli bandla liyosala benjani. Wathi la into engidabisayo izangoma kuleli bandla ziyongena ngokuthanda iphume ngokuthanda. Wathi ngisho emzini yamaNazaretha ziyongena ngokuthanda ziphume ngokuthanda kwazo. Wathi kubi wathi kuyofika abantu abasha kuleli bandla bayophenduka wathi bosuka namacula abo einkonzweni zabo bezocula kuleli bandla lamaNazaretha. Wathi bosuka nemthetho yabo kulaba bandla abaphenduka bayilethe la babulalela kwaShembe ithi kodwa abantu abamlize ngayiyeki lento nina. Amen. Yathi khona isikhathi esizayo yathi ekweni kwabo into ababeyifuna babefuna imali kuphela. Ngagibeza omunye mama ngibheke ebangeni lo mama ngapha emanzimeleni ngase ngima ngimgibeza lo mama. Hawu mama ngiyaphila na hawu siyaphila mntanami hey ungwaphi insizwa hayi siyaphila ngoba umthetho ngase ngihamba naye. Wayesaxoxa lo mama la emotweni uthi bantu abami thina ngcono beyinsuku zesezimfishane emhlabeni. Uthi nina nisazoba nenkulu inkinga emhlabeni. Yini mama uthini? Uthi hayi yakhuluma kithi inkosi la yathi khona isikhathi esizayo yathi isikhathi esizayo abantu abangiyadabuka ngaso wakusho lo mama. Uthi hayi lapha kithi emanzimeleni yayizosigcobela umkhokheli uthi kodwa yathi mayimgcoba uthi basebephendula abanye omama bathi hawu uShembe ngaze sigcobela umama ongcolayo. Unjalo leli bandla inkosi usolu bese yini thina kuthiwa ube yini umshumayeli ube yini umfundisi umvangeli ube yini umkhokheli ube yini usola uShembe. MaNazaretha sola uShembe anuShembe ebuhlende wasibheke khona nje uzofika yabi inkonzo athi inkonzo izophathwa bani athi MaNazaretha hawu ube ngayinikeza ngani uSibani bani nikhona MaNazaretha. Uthi abayikhuluma la mama uthi mfana uthi yakhuluma kithi inkosi la MaNazaretha uShembe ilanga siyesizwe nje abanye bethi hey babehleli kahle inkosi la babeyihlupha inkosi la kakhulu MaNazaretha. Wahlushwa leShembe kakhulu. Ongathi ngelinye ilanga ngoba uzayithi mayifika insizwe ifisa ukugana egijima enkosini ilanga ithi baba ngifisa ukugana ebese ithi inkosi woza usumtshelile ubaba wakho athi baba ngimtshelile athi mlandi ubaba wakho abuye eze la alanda intombi athi linda lapha ngizokulandela umkakho woza uxhawule aqhawule. Zasehlangana insizwa noyise bathi sesikhathele uShembe thina usikhathele intombi ezimnyama nothathe izimhlophe. OngamaNazaretha esona inkosi langa athi bona ubathathela intombi enjani ezimnyama bona yena uthathe njani ezimhlophe. Yayesona lenkosi yamaNazaretha udala amaNazaretha isona
insizwa ikhuluma ngomzuzu wasekuphakameni esikhathini esedlule maNazaretha ake kushebe uhlale kahle Itamzini wasekuphakameni wafika izinsuku zokwedlula kwenkosi yokuqala ubabamkhulu umqalo wendlela Idwatha esekuphakameni maNazaretha esedlule uthi amadoda ayesengena endlini ayesengena alinda kuleso sikhathi athi alindizwi eniyohlela phezukwayo ebesekhombe bese behlala ehlaleni ebewushembe Ithi landoda bayixoxa ithi bafana ithi kwakusizi lodwa ithi sasikhona ekuphakameni uthi kodwa indaba enkulu eyenzeka lapha ekuphakameni uthi ekwasuka abantwana benkosi besahleli kunjalo wasuka omama bathi mama ngeke thina sihlale isikhathi eside singabi nawo ushembe siyazi ushembe ukhona phakathi kwethu athi amaNazaretha yikho lonto silindile nabo baba bethu baphakathi endlini Kuthiwa kwasuka umkhokheli bamusha omdala bathe walapha kwambonambi okuthiwa indlela ayibheke ekhaya emkhayideni kuthiwa wathatha isihlalo senyanga senkosilanga wasibeka wathatha senyanga izulu wathi ihlala la wathi wena enkosilanga washilo kuwe wathi inkosi yaselekuphameni wathi wena ubaba wakhe hlala umgade esihlalweni Kuthiwa yayisihlala ahlala amabili lamakhosi lahlala inkosilanga yahlala basebenza abantu thula inwaqala omama amadoda nezinsizwa zahlehlela koyise ngoba zayilinde obaba bazi ukuthi bophendwe baba hoshembe Ahlehla thabezo mama ezamakhosazane ezokhungihlala maNazaretha Tabasondela ehlalweni basebenza omama bezonikela twezwa amadoda agijima amadodana etsheloyise ukuthi onkosana sebehlele ehlalweni bavule umnyango alabangesalindi izwi abaphuma sebephethe imbogo bagijima beza la enkosini mawuzimbongi ibongela ithundungu igudlela nazo abafundisi mayisho inkosi ilanga lamalanga uthi bayifaka la phezulu induku kuthiwa yafika ngesandla inkosi maNazaretha Phavya ngesandla yenza njana zingena induku twakhala umama bathe yethi inkosi bahosha intingo namakhosazane bahupa lamadoda abefundisi babaleka bawushona ezantsi wakuhlela indoda yakwaNgcobo eyayincike ngehlahla segamthini eyigcawini kuthiwa kwawuthi makudlula umfundisi ishaya ikhanda Ikhona maNazaretha Ishaya ikhanda awe ishaya ikhanda awe ishaya ikhanda awe baze baphelela kuthiwa abantwana benkosi bexoxa le ndoda endala ithi yes inkosi ukuthi abafundisi bayo bayashaya ezantsi ngoba yena uNkulunkulu mana uthanda ngisho umzondayo nongamthandi amen kuthiwa yes inkosi yaba nenkosi inyanga izulu belandelana bebheke phansi abantu befika lapha egawini bafika abalele inkosi langa yayifika imthinte la nesilonda ngakhona ebese ithi imthinta lapha anesilonda ngakhona ithi ngesandla sayo aphapha umfundisi idlulela umunye imthinte ngesandla sayo aphapha umfundisi baqala lapho uyihlonipha kodwa abazange bayithande maNazaretha yasho njalo inkosi uThingo yayilapha enelisiwe ithi namhlanje sesikhumuzweni senkinga senguqunguqu umhlaba yaphenduka ezehla khona inyembezi eyisibheka phansi esedumisa eselila kakhulu maNazaretha ungashonila kuthiwa abantwana benkosi mama masexoxana ngizama ukuqeda kodwa ngikhuluma ngendlela lesiyakuyona maNazaretha njengoba sila ungahlangani nezitha ikashembe ubomezi babebhekele wena ubhekele uthathi ushaya usonele ezulwini ngoba khona abantu abasebenziswa namhlanje abayizagila zokulwa nabanye njengoba ukhuluma nje simelana ukhuluma ngokugcotshwa kwabantu into enzima kakhulu namhlanje mawugcotshwa izathu esithile iyaye ukuthi unemali usebenza kahle unjani egcotshwa ukuthi uhamba oma lapha hamba uzivimbela ukuze ngagcotshwa usibanibani lapha sizokusebenzisa sothi masithi bheka le ubheke nathile sothi masithi bheka le ubheke nathile ungavumi uba isagila sokulana lokusebenza kaShembe Lashabu umsebenzi ukhandeka kanzima maNazaretha akukhandanga kumnandi uyeke namhlanje basehleka sekumnandi nje imithetho mina mikhulunywa usungawufuni ngisho abantu abadala abakhulela libanda uma bekukhulunywa ngomthetho bakuzonda ngabe bakufuni nezingane zakhona ziwuzonda kokugcina ncinci uzakhanda ama group la ko TikTok ngazizwe inhlambe esithukwa ngazo kanti uShembe uyaloba kanti umthuka lo muntu okhuluma ngoShembe nokhuluma imithetho kaShembe owakhala
amandla azaka ngisho imizi yababamkhulu bayaloba ngisho ababamkhulu ukuthi wena nangu umbhidlizi wemizi yethu yabona hlanga ngafika izwe kanje hlangana uzibekele hey futhi yaphinda ziziqhawulisana hey yaphinda mfowethu hayi zizonda kakhulu masusa sisithe yathi insizwa shumayela ngapha yathi imithethwa thina simnyanya kakhulu sinyanya nje kakhulu hawu mfowethu senze ikhuluma iyahleka ithi hayi sinyanya kakhulu ithi ngikhuluma iqiniso bafowethu siyazi iqiniso kodwa ngeke silenze hawu yini na mfowethu sesone ngani nifunani makhosi zethu ni nifunani entombini zethu intombi zentethela uthi intombi zami kodwa khona lapho usokhanda umuntu ngoba sibhekisana manazana siyakhanda manazana ukhanda umuntu la ikhaya ulalelo omncane ulalelo ngakanani omdala inkolo lapha ephakameni ikhona manazana amen yadabuka ke uma wabona laba bagijimayo simelana nikhuluma ngabeni bafuna ukugcotshwa bana bagcotshwa abantu abangenawo umoya kaShembe nanga abangenalo iqiniso phambi kaShembe yiyo lento ekhathaza uShembe akakhuluma ngayo inkosi uthini izolo ithi maNazaretha ngiyayisola namhlanje ukuthi uSibani bani ngimgcobeleni musu uyigijimela lento musu uyihalela musu uyifisa abanye azayithandazela umuntu into nalama phupho wangapheli bayaphupha abantu hayi thina sesimbonile umshumayeli wethu ulandelayo sesimbonile khona ethempelini insizwa uma ufuna ukugcotshwa ziyakhuthalela umshumayeli ziphusha zithi hey fani bawumvangeli ziyikhuluma nomfundisi wamphusha kanjani abawumvangeli ziyazifana zakhe sezimbekile iyahluphanga imali ngoba ikwenza ube mkhulu ngoba hola kangcono nomshumayeli uyibona ungcono noma unemadlala phansi abazali bakho uyibona ungcono kanti awuyilutho uthi umama lo ngangigibezile ufuna ukuhlala phansi isikhathi sambili uthi umama ngimgibelezele emotweni uthi yadabuka inkosi la ngayakhuluma ngithi yathi kusona namhlanje thina abaShembe siyadikila asophinde sinigcobele yathi noyigcobela nina ngokuthanda kwenu yayisithi ngiyadabuka kodwa iphinda amaze washo ayisho umfundisi uMandla yathi ngiyadabuka kodwa ngoba abanye babo eniyobakhomba nize baphamisela izandla nithabenu ithabanye impela bobe nawo umoya kaShembe yathi kodwa abanye phakathi kwabo bengenawo umoya kaShembe yayisiseli uthi mama yayisisha amagama amathathu yathi ngiyadabuka ngoba phakathi wenu nothi niphakamisa isandla yathi niyogcoba ikhova nozavolo nofuku inyoni zasekusuku yathi kodwa into engidabukayo oyihlakazi imizi yenu abawona ndaba nemizi yakini yathi kodwa into abayifuna babefuna imali akukho babefuna kimi namhlanje kuyakhokha emasontweni namhlanje monganikeli nje kahle awuyilutho monganikeli awuthandwa umuntu namhlanje uthandwa yini ukunikela leyishini inkosi yamaNazaretha namhlanje akusagcini thina sidile kusemakhaya la bekuhlakazeke khona namhlanje ngisho amabandla ahlakazekile kubanga imali lenisonto ngcono hayi laba la isontweni abangcono ugcine kuzobe necrew kamshumayeli engconywana ahamba naye ayithandayo enqayani yemali ubenibongela nje usimelana nibongela kumshumayeli umshumayeli nothando nezinsizwa ohlala ayibheka insizwa ayifuni la ingakhona ukuthi ingaphi hlala sifuna sicinge athi insizwa niyaphila siyaphila umshumayeli athi hayi anibambi ivangeli insizwa amen ninenhlahla ke lokho njenga lokho maNazaretha akusandile emhlabeni thina sinabafowethu esikhule nabo esibaziyo namhlanje bagcotshiwe bathwele abanye bathengile ukubagcotshwa bakhokha namhlanje bathwele kanzima ngoba sizihlala masababa umbhobho nje uyaminqa ngoba uyazi uzokungenza ngigudle ngalo ndawana ngoba ngenze engayithinti
ngoba ngiyamazi ukuthi wafohla angangenanga ngesango. Namzwane sebhimba ngiyosho ngithi siyakukhumbula insizwa kithi awungenanga kahle usakhumbula yini na? Linda mfowethu futhi abantu amathempeli azigogogwana liphumela ethempeli sexaba nomshumeli seyokhandela lakhe ithempeli bazosha khona umthetho wakhe. Nikona maNazaretha. Amen. Khuluma ngoShembe mina manje uthi isimangaliso. Lesingayi namhlanje isimanga sikaShembe lesi. Siyaqala ke abantwana benkosi sengathi uNkulunkulu angasikhumbula nje wasibheke kuJulayi. Sengathi uNkulunkulu angasenza siwazi lomusa esibheke kuwo. Noma uthi uyabheka uyabuka emhlanganweni. Makhuzu bona bashomele bekhona kushebo mama sukani phakathi ngoba abangapha yini abangayazi obaba. Usumama usukosazi oshisa impepho wathi uhamba nabakubo. Amayifika lapha athi yini obaba abangayazi. Esemhlanganweni ingcwele kaNkulunkulu. Mama yeka suka lana idokodo la kungalakhe aphikise lo thunyiwe uthini ngalo mthumileyo. Adeshe simalane ethabaningi abuye nosizi nje ligcwele emakhaya balande emhlanganweni. Bagula abantu banezinto zonke kodwa abakhumbuli ukuthi bona umhlangano engcwele kaShembe. Akunkanike phakathi kwaMaNazaretha. Akunzondo inhliziyo zethu uShembe sicela. Wakathi efika lapha ngithiwa isemlando bangaphosisi uxoxa insizwa ixoxa indaba yayo. Ithi la lafika unyazi ngithi baba wayeselaza ansana mayasho njalo yini. Ithi basebethola intuba ukuthi nangu basefikile basebegijima bezonikela baphethe umnikelo beze enkosini awusayithola intuba siwazi ukuyibika phambi kaNkulunkulu. Uthi ayisini into yasezulwini esibabheka bonke ebabuka esithi ube kuya ngamaNazaretha benzonikelela inhliziyo zenu. Esibabuka nabaqhuma nje banquma nje amaNazaretha nenza ngathi niyezwa anizwa lutho. Ngoba wazi uthemba ukuthi akuziwa lutho. Awuyinhliziyo ezimbi. Bakhuluma ngothanda lokho nephakathi kwaMaNazaretha awathandani. Nabanye ngazathandana nobuwabukani. Hayi enzela laba bafikile abathandana amaNazaretha. Ahlala ngokwehlukana. Ngisamadoda namhlanje anjalo ahlala ngoshwa ngisho insizwa zehlukene ukhona lezenzela umjolo kuJulayi ufike eshaya imoho nalama bhluka kazikho shafakwa nje wasibheka kuJulayi. Yo wehlobo yenyuka lapha namhlanje. Bonke abaphethwa amehlo namhlanje. Ufaka ibona ezimnyama. Futhi behlebe efaka amasudu bay advertiser. Bese zimake nentombi zasephameni zikhipotheka nabafana emzini kaNkulunkulu. Kanti kuphi siyakhona amaNazaretha? Akusikho la ukuthi masifa siyakhona. Kanti kuphi la amaNazaretha? Umboni wonke kanti lemncane wanensuku ehlaza umfuka phethe ikhafu nembili esinye sendoda yakhe. Umyeni wakhe esinye sasibile sendoda eyishende. Imkhuba khona ngewabheka khona lapha. Ngisho intombi abakhosazana akumkhuba eMaNazaretha. Asenze ngathi asibone emehlweni asikhuzeni. Noma ngangawuthola kulungile. Amen. Basho ukuthi siyeke. Basho ukuthi siyeke. Asithanda ukuzazi indlela zakho. Somandla uyini kuba simkho. Uyini kuShembe ubakhonzwe yithi. Sozuzani masikhonza uShembe simlalela uShembe akushoyo. Sibheka kuwe mhlawumbe kaJulayi isiphithiphithi into ongayazi. Abajolayo babambe makhonini ngaphana namakhosazana abhizi ehlenyu lezi intombi zamo ngeviki elizayo ubona hawu usayicela omunye kodwa samfice khonini emnomunye. Sibheke entando sothi qubula Nkosi ongahamba zamshiyehlo ehlobane yimpi impi zinyaya lendlovu zamshiye ehlobane qubu azilazi nazi khona ngabe zisho phezulu azilazi kodwa kusho insizwa
lutho. Ufika lapha ekoleni seyibamba nabafana lesingane siba iphriphringana nomfana odla insangu lapha. Ebembele isandla ngapha uyamunga ugwayi. Sasa fana ibuye izogana. Igana insizwa yaseNazaretha. Noma sangifika nenkomo senzela bola awusho ukuthi yabona umthethwa awume kancane kunemoto ehlaza efika izoma la ngaphandle komuzi njalo uphuma ingane yami awume ngisazoyicila ukuthi seyintombi ngaphela yini. Ngoba zinkomo zakho lezi akusize zomunye umuntu hey mana isimanga sentolisi. Inkanakana into ongayazi bese ikhona thina emhleni kuthunyelwa sibona insizwa ziyagijima nazi intombi ziyagijima sithi nangumntwana moya inkosazana wazi ukuthi indlela yakhe ayisaqondile musungcolisa into phuma phakathi kwentombi. Amen. Ungayimbozela ikhophi phuma phakathi kwentombi. Uhlaleleni? Hayi mama wathi mina angilinde ngithole nje umfana ngiyophuma ngayo ngimithisa ngobe sengithi uye wamphutha umntombi wami. Bakhona oxoxa kanjani abalindile. Montu ufuna ukuyicela le ntombi unqamuka amadokoti baleka. Halo umuntu entombi izibengaka aziboni insizwa yayiyaziwa ukuthi akumkhuba kumbi inkosazana uthi uyogana usune history unomlando omubi ukuthi waqoma kamthethwa aqoma kakhozwa aqoma kaSimelane. Namhlanje uzolotsholo la kaMkhwanazi. Wena uyinkosazana kodwa unomlando. Nkosazana njani nomlando? Uyogana uthini? Ngoba uyothi uhamba na umyeni wakhe edrobheni ebese zisho bethe nayi ithekeni kaSimelane kusho insizwa. Une history embi uyinkosazana leliba. Unomlando omubi. Hayi insizwa yaphumelela ke cha igcina iganile Nkosi yami. Ade ngixoxeleni insizwa silapha empuza idwebo komthethwa awuze la ngihlale eduze kwakho ithi siyasilalela intshumayelo emadoda ithi siyaphilisa thina siyasiza ithi kodwa mzukwane nqala uze intshumayelo zenu ithi nganyanya ngathi abantu bakhuluma ngezona izona ezimkanjena azikho la isontweni into abakhuluma ngazo ithi ngalansizwa impofu yalezizwe ngeke ngisho abantu sibo ithi ngalansizwa ngalomkhulelo umsebenzi awuthola umsebenzi ngithema ngithola umsebenzi ngathola nentombi ungajabula ngathi awu khona intombi nami sengizoyicela I know lo uphiwe ngiphiwa bakithi impela. Yabona mawuthola intombi ikitaza ngaphakathi uzibabona abakini bekulethela uthi le nginikwa bakithi nikhona amaNazaretha. Ithi ngathi amaNazaretha ithi ngayithatha le ntombi ngalobola ngakhehla ithi ngenza konke amaNazaretha wasala usuku lomshado uthi ngithe sekusela usuku lomshado uthi ngase ngithi hayi ake ngiyisurprise wayithengela into enhle wayiseyivakashela ngakube uthi wayisefika emaphezulu omzi wayise ethumela abafana abancane bathwa nangumkhonyana ulanga ngenhla asebegijima mabefika ngaphakathi sizocela uSipanibani ukhona uSipanibani la ngaphandle wayesekhaya mama wathi into engizoyithini Nkosi yami into engizoyithini uyazi engane yakhe udlala ngayidayisa ayikho komunye amaNazaretha ithi lensizwa ngama lapheli hour ngase ngingenela ngathi namhlanje nginganele ekhaya uthi ngongena ngathi mama uphi unoyibanibani ngoba ngiqeda ukukhuluma naye.